Ka baka la lebitso le le matla la Morena Jesu re ya go leboga kgoši letšatši ke le hlabile re kgopela gore modimo wa ka nke o re šogofaletše lona ka Kriste Jesu amen. Ngwanešo lapeng a ke thome ka go tšea sebaka se ke go dumediše mesong ya letšatši mo leine le le matla la Kriste. Re tlo bala lentšu la modimo mo pukung ya Joshua kgaolo ke ya 23 ke ilo bala temaneng ya 14. Bjalo nako ya ka ya go hwa e fihlile, yo mongwa le yo mongwa o a tseba ka pelong ya gagwe le moyeng wa gagwe gore morena modimo wa lena o le file dilo tše botse ka moka tšeo a le holofeditšeng tšona. Se sengwa le se sengwa seo a le holofeditšeng sona o se phethile goba se phethagetše. Ga gona le kholofetšo e teo e sego ya phethagala. Motheletši mesong e mebotse ya letšatši ke rata go no bolela le wena ka gore na o fihlelela jwang go ditshepišo tšeo modimo a re tshepišitšeng tšona. Joshua o re nako ya ka ya go feta mo lefaseng e fihlile. Nke ke a bona a bitša setšhaba ka moka goba bana ba Israele ka moka ha re go bona a bolela mantšua a re nako ya ka ya go feta mo lefaseng e fihlile. Ke a dumela gore ke taba ye ratang ke mang le mang gore ge motho a le kgauswi le pelo ya gago ge a tlo feta re rata go tseba molaetša wo a tlo go re šiela ngona. Jwale Joshua le yena o re le a tseba dipelong tša lena gore a gona le tshepišo le ka e tee ya modimo yeo a le tshepišitšeng yona a sankang a e phethagatša. Ke fihliša melaetša lehono bana ba mma gore modimo wa rena ke modimo wa ditshepišo. Ge a tshepišitše modimo wa rena o a phethagatša. Modimo wa rena ge a tshepišitše ke modimo wo e leng gore o tšweleletša seo a ileng a se tshepiša. Nao ke nyaka go tliša taba ke lehono rena re fihlelela jwang ditshepišo tša modimo. Ntlha ya mathomo ge o nyaka go fihlelelwa goba go fihlelela seo modimo a go tshepišitšeng sona, gopotša modimo ka seo a se ngwadilego lentšung la gagwe. Modimo ka mehla ke modimo wa go bota lentšu la gagwe, ke modimo wa go hlompha seo a se boletšeng lentšung la gagwe. Modimo a keke a iphaphanye le lentšu la gagwe. Ke eng seo a go tshepišitšeng sona? Ge o rata go se fihlelela, matamele lentšung la gagwe, matamele go seo a se boletšeng. Ntlha ya bobedi, ge o rata go bona modimo ka tšeo a go tshepišitšeng tšona ka gore ke modimo wa go tshepiša. Joshua ge a bolela o re a gona tshepišo le ka e tea yeo modimo a e tshepišitšeng batho a ka se iphetheng. Jwale ke nyaka gore go wena ke re ntlha ya bobedi, ge o nyaka gore modimo a fihlelelwe goba o fihlelele ditshepišo tša gagwe, e ba le pelo ya bonolo, e ba ngwana wa modimo yo e le gore ka gare ga pelo ya gago o tla phela o nolofeletše, o nolofatša seo modimo a se boletšego. Go thata jwa gore batho re se ka ba ra fihlelela tše modimo a re tshepišitšeng tsona ke gore dipelo tša rena re thathafaletše go dira thato ya gagwe. Dipelo tša rena di thathafaletše seo modimo a re gore se dire. Jwale ge re ka ba le dipelo tše bonolo gore morena ge wena o rialo, mmina thoka ge a bolela difeleng tše siono gore morena ge wena o rialo rena re ka belela jwang. Ka mantšu a mangwe o re ge morena ge lentšu la gago le bolela jwale nna ke nnamang ka thatefišang pelo ya ka gore ke se ka ba ka dira seo o se tshepišitšego. Tshepišo tša modimo di a kgonagala mo maphelong a rena. Ngwanešo mo mesong ya letšatši ke re ge wena o ka re ke tlo ba le pelo ya bonolo ya go amogela seo modimo a rego o se dire, o tlo ba le pelo ya bonolo ya gore o tlo tšea modimo le lentšu la gagwe. Nke modimo a ka go šegofatša o amogela tshepišo efe kapa efe yeo a go fileng yona goba yeo a e boletšeng. A re rapela re re mesong ya letšatši modimo wa ka ke rapelela ngwana wa gago ke yo mo šegofatše go ela ka mokgwa o tshepišitšeng ka gona lentšeng la gago ka Jesu ya fentšeng amen.